Perša časť najnovšej emisiji Dobrý večer Vojvodino bude pošvecena poljoprivrednim temom, odnosno švinjarstvu. Uvidíte, s jakima spokusami i problemami še stretaju švinjare u Serbiji, a bude bešedi i o problematiki vakcinovanja švinjoh protiv švinjskej čumi, pre ktoré vývoz toho mesa ešte vše onemožljiveni. U druhej časti emisiji uvidíte televizijnu adaptaciju predstavi Mačka Ruského kulturnog centru z Novoho Sadu, čiju dramatizaciju, scenografiju i režiju porobel Zvonimir Pavlović, a ktorá za potreby našej programy znjata 2013 roku. Dobrý večer Vojvodino na štvrtok na 20 hodiny 30 minuti.